So, mahiwagang pagbabalik sa munting tahanan. Ah, char. Over. Okay guys, nag-darker ta guys. Sana tagibot ang extra darker guys. Okay, of course. Para ma-challenge lagi daw ko nung high na. Correct. Hala, uy, mag-crack-crack lagi niyang... Ay, char. Perfect. Okay, so naatay ko unmesh. Ay! Mission 1. Kumalma. Kalma yot. Kina si Granny. Ay. Ay! Nagpanils nigikan ba kay taas magkuko? Or something char. Char lang. Di maokos Granny ha, kay na. Ay! Abas! Ay! Abas! Hala, uy! Nana po niyang bana diri mag-apil-apil na sad. Char. Hala, ti. Char, hugaw Japan siya tiil guys. Like, wa Japan siya naligo. Ay! Pasabog. Tulo. Ay! Diyos ko, labi bunda kag bangko. Uy na. Naapalagi ka diri kay bundakan kag bangko ron. Okay, so, kinsa kinadiri no? Hala, ti pasabog siya mga gamit ti. Way mga pulos. Kidiri day, yung atake diri. Ay, libro. Ara, Granny, magbasa tag libro, Granny, para mapuslan po na imong katsaka. Kidira sana. Kidira sana, day ha, manaog sa tag-ubos, day. Kaya medyo apiki kay siya, day. Ala? Ay! Atake. Ay, char. Arati, shotgun. Parap the shotgun, perfect. Halati, nag-crack-crack na po. Diyos ko, tabangi, day. Diyos ko, unsa man yung balay diri, day. Uy. Kinag-crack-crack na po daw bayot. Uy! My gosh. Mutagbo man daw siya. Hala, tagbo lang. Kimaglaparoay ay ta. Wa siya doy. Like, ay! Hoy, Granny, gitawag ka day, oh. Mag-anyar daw mo. Ayun. Dagan-dagan pong buang ka-excited. Marajog, na gamay. Okay, perfect na pliers. Kinatay pliers, guys. Pliers? Natay pliers, bakla. Say pliers, bakya. Ay! Avas! Wait lang. Ay, kajut. Hala, best. Day, pagi apo ko, day. Hala, minus. Di man daw ta paagion. Hala, minus. Hala, yot, ed ba daw ta paagion. Hala, pamati po ka Granny, oy. Diyos ko ni mo, day. Char. Daw, bi, kung ni guwapa ba? Wa mo ko kita glow up, Granny. Glow down nun, Granny. Naa kay Granny. Char. Kiday, diri, day. Okay, perfect. And then, kani diri, okay, diri ta. Kung sa man mga gamit diri, Granny. Oy, wala man lay weapon, Granny. Weapon kay, ganun. Pasabog. Okay, diri, day. O say atake, diri, day. Ay! Atarati, Day, pasabog na ni, day. Okay, perfect. Okay, perfect, kay bakla. Kimanan si Granny, dira bakla. Okay, diri, day, okay. Ara. Halati, nagbutang na po. Buang, Diyos. Ay! Abas! Hala, yawa! Hala, di ni maayo, day. Hala, uy, dapat mag-careful lagi ko, day. Kay... My gosh, dito na, day. Kay mag-careful na ta, guys. Mag-careful na ta. Lang dili man kung ako siya makita, day. No, malamang dark po ka, bayutak ka, pamati po ka. Day, okay. Tara. Tarayot. Perfect, and then the next station is Bogo! Diyos ko yot, kaogobs na lang jud ni mo, day. Ay, nasya dere? Di maghinampakay ni, saman. Kinay picture ni Granny na di siya gwapa. Laan ka lakaw-lakaw, ay. Hello? Char, avas, wadi ay. I think na diri ang weapon key. Ay, pasabog, karon. Liogon jud ka Granny ha, kanang bayuokon nakabayutak ka. Kiday pasabog siya, atake siya karon niyot, atake siya karon. Ay! Sumanto day. Ay! Go lang. Kiday unsay atake diri bakla. Tawa lang abnormal diri, uy, kinita di mi magtagbo. Na saman kung magtagbo mi bayot na. Atake jud siya bakla. Makaingon jud siya atake. Yot. Ay, ariyot. Hala. Shumainos. Dira sa ka, ma'am. Kikwaon sa nato ning kuandri, guys. Tara. Naatay padlak code bakla. Kay para at of course, day gamit kay ni siya, day. Ki 1v1 pa jud kana ko, Granny. Oh, yawa na, day. Ay! Sude! Avas lang, day. Overload man ka, uy, hala bayot.
Diri granny o kung kasulod ka granny, pwede naman kamukamang yut, mabungkag imong backbone. Mao na granny. Pag tigulang na gani bayot, maglingkod nag wheelchair ma'am, di na maglakaw-lakaw papin dalaga pug kada bungkag na ra ba ka char. Charas. Abas. Uy, grabe ha. Uy, na kalagot magbutang og trap ay. Diyos ko ni mo granny, oy. Grabe ba granny? Grabe pag kalagot mo na ko granny. Mura magpangbuong barangay. Dire yot. Ay, kimag-wait ta guys na mawalan. Ay, pwede mo kumuagi diri. Ay, hala. Atake siya ti. Kung wait lang, kung makasaka ba ko diri. Kiday, day. Wala, kung makasaka yot. Wait lang, doy. Atake ki siya bakla. Ay, mura siya gwapa. Diri, na yang bana dira day. Okay. Okay, confirm day na yang bana dira day ha. Diri. Manda karon kay atakihon jud karon. Makaingon jud kag atake. Sa nagngangalang atake humanda ka granny. Hala wait lang. Yaw. Diyos ko ni mo granny ayop. Ay! Avas. Kidari si grandpa. Kariyot. Yatay pagdali day atake pagdali yot. Arayot o atakihon. Atake yot. Manay atake ha ogobs. Mga ogobs. Una. Hala over po di siya oy. Kidira day din atong next station diri day kay kani of course. Of course diri hala uy. Shudi dagan yot pamati ara tara na shotgun na to okay par na-part of the shotgun na to bakla okay after okay perfect imo na granny kan na granny ihabak na granny idiri day atong next station okay perfect not bad okay since 1 minute raman ang gihatag of course dapat mag careful ta guys you know since 1 minute raman ang gihatag no dapat mag careful ta bakla okay of course dayon atong next guys kay padlaki I think anytime avas over naman yan sa anytime, uy. Kiday, hala, pasabog. Pasabog siya, yot. Okay, dapat. Ay! Kabalo ko, yot, na siya dira, day. Atake kay ka, granny, ha? Hoy, paghilom, oy, granny. Kabalo kong naa ka dira, yot. Kabalo kong mo kong pakuratan dira, bakla. I know, right, ninyo kong i-corner. Hala, day. Sure. Sakita sa akong likod, oy, Earthshot. Hindi hadlo kay siya bakla kay ay hala din nagtagbo ni siyang banat dahil nakita na ko yung bana yun ulo palang daan mura na overcook yung upawan ni magsiglakaw-lakaw bisag tigulo ay char avas hala uy hala day unsa man na bayot hala syuslot hala bayot buslot siyag pants ay Diyos ko gitahi rayot hala ay wala extra na ambot na lang day ambot na lang jud yot unsa naman ni uy wala di dira sana bi kay medyo apiki lagi ay pasabog ay wait lang bi hello I think murag padulong silang granny dramas nindot kun diri ta moagi hello murag padulong pong abnormal diri yot hala day di na ta mangagi diri day Diyos ko day tabangi ayon magbili na po nagtarap yun sa na magbili na po nagtrap sa taas day di ba Diyos ko ni mo granny oy hala yut mag-anyar ta sila day di tanawa yung pants day buslo tas uyawag bakos mura mag-alambre huy tabangid day tanawang hala dako kay buslot yut Diyos ko day di man kabalo mo tahi bisag naambot na lang yut naman tay basic stitches day di siya kabalo day unsa man natawag nga stitches bi back stitch char hala wait lang day di siya pagiun diri ni granny dahil dili ta allowed siyang balay bayot ara Idirasa na guys bi dirasa na kay medyo gialingasahan ko ay dapat diri ta mo agi bi ay ang gasoline di ay kabalo na ko wait lang ang gasoline di ay ang gasoline okay ang gasoline ang gasoline tara ang gasolin tara ibutang na to na bakla kay para maka muanhi man na sila bayot kay para makalusot ta bayot kay para ara naabri na day nangabri na mga abnormal day okay day unta day makadungog po to yang banang bungol day kuday oy dali ayot ay perfect guys nakuha na to ang kwan ha screwdriver di ba pasapog day nang atake diri day ay padlaki yot hala perfect like pasabog siya ti
Paisbog, pasabog. Diba, diba? Kita pagdali mo tawon granny. Okay, 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 okay. 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 Ay! Chares! Chares. Chares lang, chares. Okay, chares lang ha. Kiday, pasabog siya ti o. Kaya tanawa yung... Actually guys, kaya naka-invento ni guys, kay very creative kayo ti. Pero tsaka ka siya design. The design is very low quality. Ay, char, low quality ba dyan sa grandpa? Di ka nakabala maligo bayot. Pamati ka ma'am. Ay, mag-expect kag high quality bayot. Na kung inana lang, naabot na lang bayot. Sa nga lang, hindi maliligo. It's a big... I think, marag... Yawa na daya. Ay! Day. Diyos ko, tabang. Huy, avas. Diyos ko, mag-granny, oy. Mala, granny, kadili na ka mag-jogging, day. Wala ba ka gisugog mag-jogging ka? Kipasabog siya, ti, okay. Kiday na ko. Atong kulang na lang kay battery og hammer dayon. Of course, master key. Kana na lang siya atong kulang, guys. Ang abnormal, yung gawas ang buang. Gawas lang dira granny kay char. Kining gawas ang buang yun, okay. Manggawas po ta, oy. Atay lagi ning crack ay. Diyos ko, lagi atay man ning crack. Ara. Lagi atay lagi ning crack siyang balay ay. Diyos ko, tabangid day. Mag-crack man daw day. Ikarak ko ng bukog di mo ron, char. Ara, wait lang. Abayot, mag-crack man daw siya day. Hala, pasabog. Kiday. Okay, open na nato tong playhouse, no? Okay, para you know. I think nadira ang master key. Marag na dira, girl. Oh, dira iyot. Oh, maanhin na po na sila diri bakla. Of course, ko na to ning... Ay! Okay, ang gasoline. Okay, perfect. Perfect. Kaya natin gasoline, guys. Like lead shot. Like pasabog. Okay, kinsay na diri. Char. Okay, ang... Ay, car key pa di ay... Ha? Okay, car key pa di ay, guys. Car key. Okay, kailangan pa na to car key di ay. Car key. Dayon, ang kulang... Ay, maato pa kong taas. Dahil ang screwdriver. Ay, okay, pasabog. Kino na day, pasabog na siya day. Okay, wait lang ha. Ah! Char! Avas! Uy, Diyos ko ni mo grandpa, oy. Maglaroy-laroy man ka, day. Diyos ko, day. Wa na day. Na-corner na ko, day. Na-corner na, Diyos ko bakla. So, may gani, hinay kinimanagan ng senior Jerry Bayot. Hello? Ay, pasabog, day. Pasabog, kay ning sakang buang. Yawa na si Granny Beast. Oh, Diyos ko ni mo, Granny. May gani, wala kita. May gani, day, libat-libat ka, Granny. Salamat, Granny, sa mong pagkalibat, Granny. Salamat na lang sa mong pagkalibat, Granny. Kaya ako kasi katabang sa kuad, day. Atay, day, pag... Direyot. Tagsa mo, ma'am, ha. Okay, magtagsa mo dapat. Direyot. Asa siya? Ay! Hoy, overcook. Asay mong bana, Granny, pagdali, day. Atay, asa, alibayot. Bayot, kumatos. Kinaay birdseed, diri bakla, of course, salamat. Kinaay birdseed, okay, tara. And then, okay, ay, pasabog, may crank wheel. Hidra sa na, okay. And then, ala, ang shotgun, hala, ang pinaka-perfect sa tanang part. Ara, sa part, rapod, di pa mag-inabusar, ha. Hidayin ang shotgun, and then, okay, perfect, pasabog na, guys, like, the words of Tigididing is now back. Ay, char. Okay, ang hammer, atong kulang lagi. Uy, hammer. Then, okay. Ma-place na nato ang kuan. Okay, ay, dagan pa kay kukulang. Pero sa kuan na ta mo, sa door na ta, guys. Okay, you know, para dali siya, guys. Para shortcut. Diri yot, awa. Pag mo na mo tagbo, diri, awa. Pahak, lagi ng ulo ron. So, like, tagbo, Granny. Ara, Granny, o, ning crack, imong kuan, Granny. Ara, ning crack, yot, diri yot. Ay, char. Avas, ara siya best. Ay! Anong tili man si Granny ang diri? Ara, asa mang Granny diri? Si Granny akong bet yot. Kaya unsa ko niya bayot? Ay, char. Granny diri best. Ay, char. Lagi atay, day. Pasabog lagi ni siya, ay. Ara, happy birthday, best. Taday happy kasi mong birthday, day. Salamat kay day sa imong pag-invite sa kuha bayot. Diri, ara, asa mong bana diri, day. Maglaban-laban ra ba to bayot? Wa na nagpakita day no kay basta makagunit ako shotgun. Wa na day Ay. Kumatos? Saman kumatos? Bungol-bungol ra ba to yung banayot? Kuan ko nagdalunggan ron. Sure. Ay, feel ko na diring master key. Okay, mag-inspect na diri, guys. Okay. Kaya sa mga atake diri. Wala. Walay sulod. And then the next station is hammer, of course. Why not?
Dayon, ay kailangan ako ang kuan. Kailangan din ako ni ang kuan, oh. Kinako yung mga kailangan diri day na dapat makuha na ako karon. Tara, kipasabok. Kiday mang inspect tayo bakla. Ay! Asa ka ara? Pasabog ka ay, diri yot. Abnormal ka kaliwat. Una. Si Granny, asa si Granny? Kiday dapat di ka magtagbo day ha. Ara tara. Salamat Granny. Salamat Granny, ikaw ang pinakagwapa sa tanang kalibutan. Char, ikaw na pinakamaot. Diri yot, gukta ko ma'am. Okay, perfect. Kidayon, kibuta i-place na to ning kuan day kay para ma-open to na tong other. Basta other door day katong na yung mga bakal to bakla. I think na diri ang battery. Ay! Bukya man day. Pasabog. Ay char. Gatoo siguro siya ma-auto-auto ko ni ara tarang battery, kinakita na akong battery. Gatoo siguro siya ma-auto-auto ko no, abnormal pagkakaliwat no. Dayon diri, unsay pasabog diri. Kiwala. Ay! Char. Dayot pasabog siya day ay. Okay. Lang guys sa mo sandig sa ko guys kay para paisbog. Pasabog iyang mama no kay ay, antay garapata man. Hala. Oy. Di na to mailhan kung asang ulo anak day. Or tiil ban na. Sa man na day? Tiil? Okay. Di ta makakuan day kung unsa na iyang gikuan dira. Jowa. Atay, kuyawanan ako. Let's say makagrani. Oy, hala day, grabe ang pagkapahak dyan mo day. Grabe ang pagka-damage sa imong buhok bayot mo. Di na dyan na magwanta day. Grabe ha. Okay, dayon. Kimulahos ta diri yot. Okay. Kimulahos ta diri bakla. Ay, wala may melon diri day. Ay! Special key day, perfect. Asa mata mo agi diri kay medyo kuan man siya. Sudsag diri ta mo agi. Wait lang kay murag padulong siya diri bakla. Hello? Ay diri ta mo agi naman ni. Ay, char. Ay! Avas. Awa yang mama yut asa may ulo anak daw day bi. Wa pa siya tiil, galupad pa hala. Grabe na day. Galupad man daw siya yut. Sana all maglupad. Ay, perfect. Perfect. Then diri na to siya ibutang. Grabe si Granny day no nakuyawan ko niya diri bakla kay ko kinsang bayaran ning skuday oy. Kapangit ba ni mo Granny? Ko kinsang agtaa bayot hala. Tara hala padulong. Awad day na iga kamang-kamang pero wala siya tiil. Grabe yung experiment ninyo oy. Magkamang-kamang siya yut pero wala siya tiil. Pasabog. Kidiri day. Kinanaputa diri sa ning chosing bakla. Chosing yut pamati lagi ka ay. Okay, number 2 is di ba? Correct ko yut number 2. Asa mo yut? Char. Ginaanatay kuan kabalo kung unsay sulod ani no. Di jud ta matabangan diri day. I know right kung unsay sulod ani like kabalo na ko. Like pasabog. Kabalo na jud ko guys kung unsay sulod ani guys. Ay. Sure. Late na kay kayot nakaadto na ko dira. Kidiri bakla of course. I know right na kuan ni siya murag murag something. Lang ba unsay na diri day. Basi na ipasabog diri. Ay char. Ba may pasabog day. Oops. Char, wala di ay. Hala day, uy unsaon ko man day nanana mo koy kuan. Ay. Okay. Kaya tong kulang kay master key dayon. Basta hammer guys. I feel na dirang hammer of course na may engine dadto. I think na diri ang kuan. Sa may diri day. Ay kabalo kong asang hammer. I think ang hammer na adiri. Wait lang. I think na adiring hammer. I think guys na adiring hammer guys, I think. Murag na adyo diri bakla I think ara. Arayot. Wadyo ko nagkamali day na dira. Kiday wag. Ay okay ang bird seed. Okay dapat ko sa to nato pud no. Wadyo ko nagkamali yot na natong hammer day. Ay char. Diba guys, wadyo ko nagkamali bakla na to ang hammer. Ay, avas. Kaya kuha na itong shotgun.
Ba't lang kayo magpadulong sila? Uy, Diyos ko ba yun? Tabangi ko, day. Uy, Diyos ko, nagtagbo, mi sa pahak, day. Literal na pahak. Diyos ko, magrani, ay. Uy, granny, pag finger sa dato bakla, B. Kay, char, marag, na-overdose na dyan ka bakla. Pag finger season sa dato bakla. Ay! Diyos ko, day. Uy, saan man yung balay, day? Mag-crack-crack lagi ni day, ay. Nagpasabog siya balay, tino. Mag-crack-crack. Diyos ko, una pa lamisa, day na. Ay, Toby? Otro pang lamisa, yot. Uy, granny, ay pag sigkatawad, granny, maotro ba kay kagkukubayot kaysa may ganils, anak, day. Kapangit bayot. Pasabog ka ay. Guwapa kay ang aga-nails anak day, pasabog kay day 10/10. Pero ang nawong, Diyos ko day, negative 10. Mong granny oy. Ay! Oh, diri yot, bukda ko yot. Oh, diri granny oh. Dili lagi maghini. Yawa na day. Ay! Char. Char lang, best. Diyos ko, pasabog ka ti ay. Dali iyot, reload. Reload day ma'am, kay ready na si grandpa. Char. Nawala man siya yot. Kimang naog tag-ubos day. You want to play? Sagpa ko naman yung shotgun na ron na makaingon siya kag you want to play. Aray, basing ganan kay ice candy. Paghulat dira yot. Hala yot, natagak man daw. Dali ayot. Kidali ag pusil ma'am. Kidali ag pusil yot. Char. Ay! O dira ma'am. Kinanatay hammer. Ki ang hammer na to bakla diri. Diri bakla. Ay, Ed. Dili. Ed. Okay. Ah! Yawan kay kuyot. Diyos ko, tabangi. Silang duha, day? Ay, Ed, isa rayot. Ara si Granny, day. Kani iyang ganahan, day, discount. Rapadulong ng buang day, ga-hike, wala ga-jogging. Lang ha? Uy, Granny, pagdali, Granny, kay kalas kag oras yot, pagdali yot. Di ka gwapa, day, kay para mag-slow mo ka, day. Ayon. Bogo. Abnormal. Simo, Granny. Uy, ayot akong pag-slow mo, day, kay namaot kay kabakla. Char. Pidira. Ay! Avas, sabi ko mag-swing. Hala, kinsa maning bukog diri yot. Oh, hala, day, tangtang ulo ba yot? Pasabog. Uy, Granny, pagdali, Granny, dilibya ka artista, Granny. Arayot. Tunob din, ma'am. Tumban ko ng liog mo ron. Siya. Saman ako pa yung adjust? Arayot. Arayot, tunob din yot. Kung gusto ka, di mahimong ice candy yot. Kaya, imong bana na maglaban-laban? Kaya. Ay, dapat diri. Kana imong bana yot, kana maglaban-laban, imong bana day, dira na siya bayot, kaya gusto siya ma-ice candy. Lasang hammer. Luoda po di mo makarni, Granny, oy. Mauna yot. Ice candy, no? Laming pagka ice candy. Sinaadiri, day? Ay, meat. Pasabog na ni siya, ti. Pasabog na ni siya, day, meat. Kinatay meat, ha? Ay, ang next na ko anon kaysa taas, ti, ay. So that's why magdali ko diri. Bakla, kay para pasabog. Kiday pasabog siya bakla, no? Kay ang hammer, dayon ang kulang kay ang pliers. Dayon ang ko. Ate ko yawana jud nako. Dayon na trauma lagi ko nila bayot ay. Na trauma ox. Char. Na trauma ko nila day like pasabog sila tig kaliwat. Lang bi dapat diri. Dapat diri. Diri bayot diri dapat dira okay pasabog. Dayon unta day wala yang bana diri day bungol-bungol ra ba to day. Gabaan yot na frozen. Gabaan, Granny, na frozen kayot kay bigaon kay kayot. Kina frozen ang buang yot kay bigaon man. Maun na di lagi magbiniga yot. Kay diri day. And then the next station is kani. Layot pamati ka ay. Hawak, Granny, kay basin ikaw man utrohan yot. Utrohan ta karon. Kita feel jud day murag naayang bana diri day murag padulong. Dira ba to kadungog? Bungol-bungol ra ba to? Ay, Char! Ay, ang hammer. Asang hammer?
Hala, asang ha? Ay, tara. Hala, pagdali, tawon, day. Hala, day, pagdali, yut. Lagi, hala, Ed, man daw siya makuha, yut. Langan-langan, ha? Namurag magtagbo, mi, day. Okay, okay. Igraniga. Sa pa'y kula? Ay, sa kuan. Sa door. Kumatos. Mauna, yut. Di lagi magbiniga. Yaw! Diri, yut, dira. Tumbi na. Bayot buang. Gabaan. Hashtag gabaan. Di ba? Gigabaan, yut. Gigabaan siya bayot. Hashtag gabaan, bayot. Magkrok-krok po na iyang kuan. Dero, imo, radyo kiangayan. Sa may atake diri, day. Ki Karki, day, pasabog. Naay Karki, ha? Kinatay Karki, guys. Natay Karki. Okay, Karki not bad. Pero mas better kung diri ko moagi kay para dali sad bayot kung naa si Granny dira bakla. Di ba? Naka-escape ta bayot kay of dira ta bakla, you know. Kabalo na mo sa next, guys. Malalaman ang next station. I think Melon ni diri, girl. Ara. Melon judi ay bayot. Melon gabaan. Kinsa man na frozen. Muna Granny chismosa kay ka Granny ay. Gigabaan noon siya tanawan noon. Gigabaan yun siya bayot. Kita rin pasabog. Gigabaan siya day as in very gabaan siya bakla. I think master key na ni. Spark plug na po ni Ron. Lagi spark plug lagi. Legit. Spark plug jud bayot tama jud ko day wa jud ko nagkamali. Kina naman ko Karki. Hello? Ay, pasabog. Wala siya, yut. Pasabog. Ay, hala, makatakas na ko diri, day. Mag-refill sa tagas. Hala, makatakas ko sa kuan, car. Ang kulang na lang na ako kay kuan. Range o kuan. Ay, range na lang. Ay! Pasabog. Range na akong kulang. Wala, may potential ti kung dili ko escape. Nay potential na maka-escape jud ko day sa car. Kabalo ko day asang kuan. Na di potential ti no. Hit lang bi mag-isip-isip sa taday kung asa natutugibot. Like asa siya makuha day either sa kuan, sa underground or sa what. Ah! Oh, praise ka, ma'am. Mao na binurikat pa. Na yot ilagi magbinurikat, ma'am. Yawa. Tong ino doy. Ay, tabang niya. Yawa ko, yawanan ako, uy. Uy, Diyos ko, Lord, ate ko, yawan kikuday. Yawa ko, yawanan ako, day. Uy, grabe, very pasabog ka, day. Ay, kay manggulat kayo. Oh, crack na pod, ma'am. Si crack yut, ha. And then, wait lang, B. Ay, dapat magdali ko, wait lang. Okay, so dapat okay, mana sa drabakla, okay. Kibit lang, ha. Okay. Pasabog siya bayot. Kitawbi, kibit sa ina adiri bakla. Char. Ay! Wala, yagot siya ka, best. Iya ka mo lakaw, day. Lakaw na yot. Ay, Ed. Okay, Ed. Ed man siya yot. Okay, dapat kita mo lihok, day. Ay, ara, day. Ay! Okay, na-range, day, dayon. Hala, pasabog kayot. Dali adyot. Yat. Dali adyot. Kipasabog. Dali yot. Asa man imong banad, day. Asa kayot? Wala sila, ma'am. Wala mo yot mo na pamati man. Mura magwapa. Oh. Pamati man. Mura mga gwapa. Mo na bayot. Awa, day, prince po na siya bayot, awa. Halaga, uban ang duwa, pasabog. Ay! Okay, Granny, dahil dyan, may 1 seconds ka sa akin. Okay, wala na siya, day. Okay, ang kulang na lang nato. Ay, hala, pasabog na, ti. Okay, na naman ko ay, padlock, ki. Ay, pasabog. Ay, char. Okay, pasabog na siya, no, not bad na siya, ti. Hindi na rin masama. Pasabog.
And then, kung ano to tong padlaki sa taas, guys. Okay, ang padlaki na sa taas. Okay, ang padlaki na sa taas, bakla no, of course. Kaya makatakas na tada using card die like legit. Okay, so, before that, granny, or either kinsa may magkuan dira bakla, okay. Asang, let's see, asa padlaki. Ara, tiriyot, kinsay maguna. Ikaw kay bigaon. Ikaw yot, ilagi magbiniga, day. Diyos ko, day, ipugong ang kakatulyot. Kung gikatol imong giti, day, Diyos ko, pamati kayot. Pugni, ma'am, pugni, granny. Kiday, makatakas na ta, day, using car, of course. Okay, day, perfect, like, pasabog, like, asa man tamo agi, dapat, 3. Okay, so, like, reverse. Ay! Avas. Kiday, okay. Ayun, hala bayot, gilambata, ma'am. Tarungag, bangga, yot. Hala, ay! Hala, ang teddy bear sa di, ay, pwede ko muna, oh. Asa kayot. Asa ka, granny, maganganda na ta, granny. Mayot, katakas ko, ma'am.